Ka jingjia rilum garo hakini kisngi berkadang beteng hadu menta kapan pau ya kitu kisngi kiba uwai ni kinongi lambarim juga kenam ha kitu kipor uba adalbot nongrum ulami benekun bat dawa ban penbet ya ke edi rules chispa ar pupra uba adalbot ha kitu kipor haba ukren hapo king dorbar tawain ka KHADC bat yam jau umat kiba bun ki beng bat ong ba uyam kumukulung Hanrai lada pai biang hagani ka kenti ka ba menta hadin ka jingjia harilum garo ngis ngautu menta ba ka long ka badon kam ban penkala ya kani ka an kum nong ilam uba adalbot ha kisnam arhajar khat nyo ulakren la bun sen hapo ying dorbar jong ka district council bat ka bala penlong ya u hadu ba un da yam rangba ha district council house nam arhajar khat nyo namar kum ki MDC hakte ka term Nangta syakawai pat katam kila leklet ban penbet ya ke edi rules chispa ar pupra. Kila syusngap halor kejing ailat jong kani ka an ya ke wei kijaj benriu wat ke bom day riulum kila bani shimenta ban long kinong tap vote bat bani kun ya ke election. Ngikan mau bahagitu kipor kum unong mikmat ujubu jingkeli lada ke wei kijaj benriu kinyo rung hapo ka autonomous district council. Kani ka council kandaino ka jongno ha kata kapor. Ka council kanam ai syu ya gijingada yangi ki riulum lada ki wei ki bomday kinyo banishim banta. Kanam ai jingyada syu yangi ki trai muluk. Menchwa ya uba adalbat ki ong ba uyambat rai ublay wai kasap ba undon kijing perkhat jengai. Gidon kijing kermen makinongelam jo kejaj benriu jongi menta. Kamtam ki MDC ke badon napo ka KHADC ba JHADC kin yoi ya ke ke balajia menta bat shim ya ki senjam ban tawi ki an ke baklan ba ki wei ki bomdei ki riulum kinamyo ban yak chim banta ban tap ni yang ban yakon election ha ka district council. When the lack of citizens, lack of safety, isu macam election, bahawa election, maka kita mencoba untuk berjaya untuk apa? Ini mencoba bahawa service, local service, lakukan service, lapor lagi korban ketika korban no, kaya juga ini. Regenerasi bagi pertama, kalau dari persoalan mau kita lagi kesatin setelah kesatin belum sudah. Tak mungkin betul bayang. Kalau boleh kalau tidak tahu tetap menjadi sebab. Maka cara itu jadi nampak dengan sanksi, nampak pelik dia sebagai skim, nampak iklan dia sebagai skim, maka ada besar. Nama isu, nama tahu, jauh nombor bahkan seorang KC mana ada nombor iklan, mana ke nombor, mana tahu. Kerana dia sebab apa? Dan section 3. Apa ini? Oh, baru. Nak kalau ini yang dia realisasi
legal issuing. Court, nakalimutan ko sa iyo. Non-people issue na debt. Meron ko'y resolution na pass, notification, naka-apa, problema ng issue. Trade license issue, ako ba ito nakakuha ko rin i-DM charge. Pero kapalit ko ng level, kapalit ko ng council.